Tentamenu mwani naishikiji kukulonyesha kwechu mpinjinu inafuiri kosha kudenu insangu ya Nzambi. Nafuiri chwakuli, nafuiri asi tushinshiki, nafuiri asi kulonda tuchweshikudiza hansangu yichudina kutena mwifukudinda leru nechu Indi muntu Nateli ñahi kwikala Mwana KaNzambi. Mukanda wa Nzambi chakusambila unachuleji nao muntu weji machakuvari kai mumpata munu mwishina havari kanganehi Mwana KaNzambuku wavari kanganehi muntu wambuka na Nzambi mulonga wanshidi. Mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 nao mulonga anchu ejimana aputoli anakanyi kushikamwashi kila lubanje lwa kulema kwa Nzambi. Ilanga chuchukutanga chemu mukanda wa Nzambi hampinjiyo yumana tuleji nao Nzambi walonga, Nzambi washinshika yene hakweti inshiduku. Dichi hakuira Nzambi walonga washinshika hakweti inshiduku di kushimu na kachika netu na yene hadi chambu hii hadi kukunda nganaku mulonga echudi akwanshidi. Ndichi Nzambi ngaudi na ukenga nindi anchu eji makulonda ekali anyanindi. Ndichi dinu echu anchu akwanshidi echu anchu afona nyironga echu anchu ajikwa hansangu yanshidi jechu chukwikala ñahi anyana KaNzambi. Mumukanda wa Wana chapter 3 na verse 16 nao chasojeli Nzambu kenga mpata munu mwishina wahene ni mwanindi umuhohu kulonda muntu kumukuwelela ahetu mwahaye nyaka akabuli kunonga enga hela chuda kwanshidi Nzambu watukenga enga Nzambu dina ukenga nindi mkwechu ni nami ni antu mahanu wa maseki atueshikuikala anyana KaNzambi. Chukwikala ñahi anyana KaNzambi chinga ho unei echu chukwiruka nechu chude akwanshidi na kubarumuka munyichima yetu na kukwera mwanta wechu Yesu Kristu. Chakubura kumkwera mwanta wechu Yesu Kristu echu chunateli kwikala anyana KaNzambuku. Mulonga Nzambi wa hene ni mwanta wechu Yesu Kristu kulonda yena ekali injila yimu ya kuhitila mu echu kulonda echu chuikali anyana KaNzambi. Mumukanda wa Wana chapter 1 na verse ya 12 nao ilanga ejima amutambwiri wayinkeri wanta wakwikala anyana KaNzambi wowe nawa akukuwelela hejina dindi. Dichine yei mkwechu na nami tuna ukenga nechu chuikali anyana KaNzambi chinga chusambili kudimona nechu chudi akwanshidi. Hakudimona nechu da akwanshidi hikuiteja nechu muna oshi Nzambi mumukanda wendi nindi chuda akwanshidi dimu inkumili naku echu chwatera kukwerera mwanindi mwanta wechu Yesu Kristu. Mulonga mukanda wa Wana chapter 3 na verse ya 36 anatuleji nao muntu kubula kukuwelela Mwana KaNzambi hakamona wumuku muntu kukuwelela Mwana KaNzambi ukweti wumi. Dicha kumkwera mwanta Yesu Nzambu wa barumunanga anchu kulonda ekali anyana KaNzambi kukusemuka twasemuka ngane anyana ka Adama twasemuka ngane anyana ka Satana mulonga wanshidi jechu ilanga Nzambi yena na buside injila mutuna ateri kuitira echu anchu ano amaseki kulonda atuteni nao anyana KaNzambi tufumi kukwikala anyana ka Satana ni anyana ka Adama kwanshidi kulonda chuikali anyana KaNzambi akakukala kela kulonga kwenye kukwekala hohu mudi mwanta wechu Yesu Kristu. Dichine una wakenga kuikala Mwana KaNzambi watera kukuwelela mwanta Yesu. Mulonga yena wafuiri hakurusu kola nshidijei amujikiri mwijamu ilanga ifukuda mchisatu wasangukiri mukufwa. Mwanta Yesu lelu wahanda wa mumi udi kuchikasa cha Nzambi kuchikasa cha chidilu. Dichinei mkwechu ni nami ni antu matudina kukenga nechu ikala anyana KaNzambi chinga chuiteji mla oshi Nzambi mchuda kwanshidi mulonga antu mana aputoli anakanyi kushikamwashi kila lubanjua kulema kwa Nzambi. Inkumini naku mukanda wa Roma chapter 6 na verse 23 nao mulonga uloku wanshidi kufwa ilanga cha mkunguru cha Nzambi hiwumo haye nyaka mudi Kristu Yesu mwanta wechu kulumbula nao echu mulonga wanshidi jechu chwaterera kufwa na kwambuka na Nzambi mulonga ichu danyana KaNzambuku. Ilanga nechu kumkwera mwantesu nao chukutambura cha mkunkuru cha Nzambi yo umo haye nyaka wekala mdi mwanta wechu Yesu Kristu. Hakutambura umo haye nyaka echu akututene na kulonga akututena nao chudi anyana KaNzambi. Dichiruyu nuku kuyula mkwetu ilu udi Mwana KaNzambi
tahi ndudi mwana ka satana nei unakanu kukwera mwanta Yesu iruka kuchumichi hiudi Mwana KaNzambuku sampuna mkwereri mwanta Yesu kumkwera mwanta Yesu kwikala Mwana KaNzambi dichina ukonko mweni nami mkwereri mwanta Yesu ona wafurya kulusu kolanshi DJ ona jikiri umuijamu wasangu kiri mukufa yefuguda mchisatu kulonda wikali Mwana KaNzambi lelu nzambalemi nzamba ukiswirei mkwechu wawana mpinja kutala mwevuriu nakulembereri nami neikanda uchinti hana kushisoneka nao subscribe ya YouTube yami yakuhena na kulonda tueshikufobolahu eyutwe shikutambula
nyevuru yikwao na kumona nao nyevuru inakasha henahana chikunzulemba cha YouTube tunasakiriri hakuntirira mwifudi ndalero nzamba ilicha chwahi aikiswiri samtuna duwanchenyi ifugo dikwao wawawa